Ngaluenga mata upuelua se fulu. O le malanga Paulo malana poa yatu I faife au o Efeso. Ua umale ta'alili vale. Ona amile Paulo le au soo. Mafamava yantu yate ilatou. Ona alule o ia wanga atu I Makedonia. Ua tuana ia yanu. Ua umafoi ona poa yantu yate ilatou I upu etele. Ona ole o ia I eleni. Ua tolu ai ona masina. Ua tau pule foi I utaia yate ia. Ina afola wanto o ia I Suria. Ona lotole o ia toe foi mau iane I Makedonia. O lana au malanga e o mai I Asia. O so patale Perea. O aritako ma se kuno te Salonia ia. Ma kaio le taipe ma Timoteo. Ile matui ko ma Tofimu o Asia ia. Na mua atu I lato nei. Ma fatali mai yante I matou I te roa. Ua mawai fo yaso o areto I le whaafefeteina. Ona matou folau atu lea na I Filipi. Ua o yante I lantou I le polima I te roa. E po fitu o matou ono no fuai. O le urua yaso o le vai sapati. Ua whaapatopato I naile au so o tofi le areto. Ua lau ngatu Paulo yante I lantou. O le alua ia I le tai au. Ua whaaleva fo e ia lana launga ua o I le tulu o po. Ua tele fo I la mepa I le afeafea upito o lunga ua whaapotopoto ai I latou. Sa nofo fo I le tasi tau le lea o eutiko le ingoa I le whaamalama. Ua maua ele moe ngase. Ua loa fo I le launga Paulo. Ua o lava iante ia le moe. Ona pa ui fo le o ia mai lunga I le tolu o pai o le fale. Ua si ia e fo I o ia. Ua oti. Ona alui fo le o Paulo ua fao I lunga iate ia. Ua fusi fo iate ia mawhai atu. So ia le whetangisi. Awalo iante ia lo naola. Ua toe alua e fo I o ia I lunga. Ua tofi le areto. Ma ua ai. Ma ua tala le leva ua o inao. Ona alu le o ia. Ua au mai fo ia I lato le tama uola. Ua matua fa oli tele inai I lato. Ua matou mua fo I le vaa. Ua matou fola watu yaso. A matou talia mai ai Paulo. Awana fa peona sauni e ia. Au ia auto ia. Ua fetalia I fo I o ia ma I matou yaso. Ona matou talia le o ia. Ona o ole I metulene. Ua toe fola wantu ai. Ua o I matou I le taia o ingata I o kioi. Ona matou o atu le I le tasi yaso I Samo. Ua nofo I matou I tokulio. Ona ole o I matou I le isi aso I meleto. Awa manatu Paulo e folau loa e le afe I Efeso. Ina ne I whaaleva o lona nofo I Asia. Awa olo o whaavave o ia. Pe mawhai o na o Yerusalema I le aso Pentekoso. Ua au ina atu fo I ia nisi nai meleto e o I Efeso. E a amito ia ina o le ekalesia. Ua o mai I lantou I ate ia. Ona whai atu le o ia I ate I lantou. Ua utou I loa. Talu le aso na o fato asa wai I Asia. Ola ua mio I tausanga uma ina o I ate o tou. Na au na I le ali ma le loto maulalo lava. Ma le malingi telo loi mata. Ma whao songa na o I ate a uono le tau pulenga I utaia. Ma lo ule ina tia se mea o ngā. Ina le ile whailoa atu maa o atu I ate o tou I lumo le nuu. Ato a foi ma lea fale. Ua o molitino ia I utaia ato ma ele ni le salamo I le atua. Ma le fatu atua I lo tato wali I o Yesu Keriso. Whaauta foi o te alu nei. Ua tino ule loto Yerusalema. O te leilo se mea e o mai I ante au I lea mea. Na ole nei. O lo moli tino mai ele nganga pa ia I lea ai ma lea ai. O lo whapea mai. Ua whatali mai no anga ma puapua ngā ia te au. Ai au te le manatua se tasi mea. O lo ulava o la foi o te le nau I ai. Se iau wha uma lo momoe ma le oli. Atoa ma le whaiva ua o maua mai le alii o Yesu. O te moli tino atu le tala le leo le alofa tu noa o le antua. Whaauta nei foi
O au nei ua au iloa. E le to ilo lava o mata o tau uma sa o fea lua iai. Matala i le malo o le atua. O le au te tautino atu ai ante o tau i le nei lavaso. O te mamaa au i le toto o tangata uma. Awa ua ule nātia se mea. Ina ne i le whailo atu i ante o tau le finangalo uma o le atua. O le nei, ina tausi ia o tau i ante o tau. A toa ma le lafu mamoe umalava ua tofia ai o tau ele nganga pa ia e whaima leo leo. Ia leo leo atu i le kale sia le atua. Ua Faitauina ia mona i lona lava toto. Awa o unei, ua au iloa le nei mea. Pe ama vae ono o walu. E o mai ante o tau luko sa wao e le Faitauina le lafu mamoe. E tupu mai fo i ante o tau lama tangata e tautala mai i mea whapio pio. E fetoso e se aile au so o ia muli muli ia i lantou. O le mele i au tau mātālai. Ma ia manatu e tolu tau sanga o te lei mapua i le pō ma le ao i lo uapua i atu. Ma loi mata i tangata taito tasi. O le nei le au soe. O te tuina atu o tau i le antua. Ma le upolo nā lofa tu noa. O le na te mawhaia o nātia e ante o tau. Ma fōa i antu i ante o tau le tofi whaatasi ma ilanto umalava. E ua whapa i eina. Na o le manao i se ārio, po se auro, po se ofu o se tasi. Ua o tau i loa fo'i, sa au na mai nei lima i mea te tau i lo tino. A toa mai e sa i ante au. Ua au whaali antu i ante o tau mea umalava. Ia whaapea o na o tau ngā lulue ia whesosoani e ua vai e tatau ai. Ma ia o tau manatu i le awhio ngā lea li o Yesu. Na whetalai mai e ia. E sili le manuia o le na te fōa i atu. I le manuia o le na te talia mai. Ua mawai antu ia upu. O na to otuli le o ia. Ma te talo whaatasi ma i lanto uma. Ua whetangisi te le i lanto uma lava. Ma fusi ia Paulo. Ma whiasong ia te ia. Ua sili le valo lanto ti ngā i le upu. Ua ia whai antu ai. Lanto te le to i loa na mata. Ona momoli le i lanto i ante i le waa.